I pozdrav ljudi, Cybertech sa vama, dobrodošli još jedan tutorial na ovom kanalu posle duže pauze od par dana. Evo, vratio sam se malo, bio bi red nešto da se snimi. Opet ćemo da pravimo nešto u vezi sajtova, ovog puta ćemo da pravimo forum na platformi PHP-BB. To je jedna open source platforma i lagana za korištenje, tako da ćemo na njoj da pravimo. Ovdje imamo primjerak od prošli put, kad smo pravili sajt, neki za primjer. Sad ćemo napraviti od tog sajta forum. Možete naravno da bude forum kao primarno, kao sajt neki, da ga instalirate. Evo sad ćemo instalirati kao, da kažem, neki deo da bude i tu. Idemo isto, znači, kao u onom prethodnom klipu što sam sve rekao, treba vam hosting, treba vam domen, i sve to izaberete, uradite i samo nećete instalirati WordPress ili neku drugu platformu, nego ćete instalirati ovaj PHP-BB 3. Trojka je posljednja verzija, samo da nađem, evo ga. To ćemo instalirati, ovdje vidimo directory gdje ćemo da instaliramo i URL, adresu. Znači stavite, vidite posle crta je posljednje ovdje i samo kažete forum i naprimjer vaša adresa će biti www, ne znam, ja imam sajt Balkan IT, naprimjer www.balkanit.ers i onda forum posljednje. I sad ovdje imate, ovo vidi ima jezici, ovo nisam čačkao, ne varam da ima srpski, a ne vidim ni hrvatski. Dobro, nebitno, znate verovatno svi engleski. Ovdje ćete dati ime administratora, znači ko će biti admin. Ja ću se tu potpišem. I naravno administratorska lozinka. Ovdje je email od administratora, to mislim da nije toliko bitno, mislim ako zaboravite šifru bilo bi dobro da jeste. Evo, ovo je neka moja stara email adresa i website titul. Balkan Gameplay, crtica, forum ćemo stavimo, evo vidite koja je verzija 3.0.1.2, i to je to, open source, Skype, ne znam tu, powerful, ovo ono, i kliknemo na install, 15 MB zauzima, i sad će to da se instalira, evo vidite in progress, ali to izgleda neki tu bug, obično bude kad refreshujete stranicu, odmah ono se prikaže da je instalirano. Ovog puta nije to bio slučaj, morat ćemo izgleda sačekamo. Uglavnom kad se to instalira idete na konfiguraciju, imate panel, to je već se stvori adminski panel i sve imate. Vidi je već instalirano, idete na details, znači evo to je ta adresa što sam rekao kroz forum i dole imate adresu za login od admina i adminski username, email i ostalo. Ovdje nisam išao ovako, već mi je to popunjeno. Login ovo automatski ili registrovanje, return to index panel. Evo ovako izgleda, znači default tema, default sve, znači ništa nije dodavano, registrovani korisnici samo sam ja i legenda administratori crveni, global moderators su zeleni. Imamo 3 usera online i jedan registrovan i neka 2 gosta, to mi je baš čudno. Nebitno, bitno mi da odemo na administratorsku panel i continue, proceed u stvari. I ovako on izgleda panel administratorski, imate tu sve i svašta, moderator, log, manage groups, manage users, avatar settings, ne znam, to vam je jedna sličica, user registration settings, feed settings, signature settings, ovo ono. Forums, imate sve i svašta, tu kategorije, premisije, naravno dozvole korisnika, da li će biti običan korisnik ili moderator ili šta će već biti na forumu taj lik. Obično to budu svi klasičan korisnik, a par njih su moderatori ili ti admini. I postoji naravno glavni admin, kao to je onaj super user se obično negdje naziva. Ovdje imate, banujte po email adresi, banujte po IP, po imenu, zabranite neke username-ove,
manage ranks, ovo ono, premisije, da to sam tu rekao, user groups, administrator, admin rules, user rules, moderator rules i to imate sve tu ta podešavanja, to treba iščačkati. Evo ovo zanimljiva stvar, pošto ste vidjeli kako izgleda onaj style teme, onaj default, a i sad se svi pitate kako treba to da se zameni. Znači to se nalazi pod ovim styles i sad ćemo da uploadujemo, treba da uploadujete teme, ostavit ćemo linkove od tih tema. Evo ja sam ih skinuo vamo, sad ću ja to da zipujem u zip, stavite ovako, dojete u arhivu i samo kliknite na zip i sad ćemo to da spakuje i treba će nam, evo vidite tu ste 4 teme, treba će vam kod ovoga hostinga, morat ćete idete ovdje files ili taj što imate menadžer, ovo moguće isto da se uradi preko FTP-a, FileZilla je tu klijent najpopularniji open source i vidite pod forum, imate forum ovdje za WordPress, to vam je od sajta, tu su failovi, content, admin i to. I ovdje imate od foruma, znači stylove, languages i ove gluposti, to je stvari. I samo možete prevući ovako i on će uploadovati vaše teme, one foldere. I jasno, pošto ne može folder ovdje da se uploaduje, nego može neki file, pa se to da to zapakovao i ekstraktujete ovdje. Ovo obrišete, ovo više vam neće trebati, delete, a ovo sa desktopa selektujete i idete na cut i idete nazad, deo stylus i pastujete ih vamo i automatski ste tu ubacili teme i to je to. I sad idete ovdje na stylus, ovdje su stilovi i idete reload. I ovdje ćete vidjeti te teme, evo što smo ubacili. Samo ćete ih morati prepraviti u Photoshopu, onaj logo i ono sve. Izgleda to kako mi se čini. Ali to nije nikakav problem, samo već postojeći logo od vašeg sajta, ubacite tu, zamenite. Idete na ovo Activate i prethodni ovaj Pro Silver je bio, samo ga kliknite Deactivate. Idete Yes. I kad idete Install, ovdje idete Make Default Style. I on će biti po defaultu. Onda, ali morate da deaktivirate onaj prethodni. Ja pokazat ću vam par tema, sad ćemo da namestimo. Gdje je ovaj file, website, što nam treba, auto installer. Tu će sada bude forum, idemo na forum. I evo vidite kako sad izgleda forum, a kako je nekad ovako u ovom nekom stylu bio. Baš lepo izgleda, samo zamenite ovo DarkFX, naprimjer ovo je popularna isto tema do jaja isto. I evo imate ovdje home i ovo sve, mnogo dobro izgleda tema i besplatna je naravno. Mogu bi da vam zapakujem ovo da dam temu ili sajt da vam ostavim odakle da skidate. Ima ti premium te stylove teme i to se plaća naravno. I to bi bilo to ljudi, nije ništa teško da se uradi, slično kao sajt, samo se drugi software koristi. PHP-BB za naprimjer za one WordPress, vidjeli ste, to se koristi. Evo imamo i ovaj GTA 5 ili šta je GTA temu. Idemo na Activate, a ovu DarkFX Deactivate, šta ne može. Preview, čekajte, details, da make default i onda tek deaktivirate. I da vidimo na šta liči ova tema. Da, i ovaj pristojan dizajn, samo ovo zamenite, znači GTA 5. Sviđa mi se i ovaj style, nije loš, onako kako da kažem, minimalistični, flat trenutno. I imate ovdje logout, ovdje pitanja, new messages, možete naravno primati lične poruke i znate kako vjerovatno to sve ide već na forumu. I ništa ljubi bilo, to bi bilo to. Nadam se da ste nešto naučili na mojim klipovima ili ovim tutorijalu. Ništa nije teško, ako imate neka pitanja, pitajte slobodno. Šta da vam drugo kažem, to bi bilo to.